Dumelang, Thobela, Ralocha, ke a le dumedisha, ke le Dr. Makgabo Ramabulana. Ke tlo dira ntho e re bitsa ke weekly prediction ke di-star signs. Batho ba le re rata di-star signs go tseba gore na go tlo tlhaga eng beke yeke re na go le go mo go yona beke ya di-10 go fihla ka di-16 tša January 2022. Ke ding dilo tše le gore o swantse o di lebelele ka re ga bophelo. Ke eng mathata o ka kopanang le ona a e leng gore o swantse wa tsebe e sale ka pela gore o kgone go ba ga fitlha mathata a kgotse wa emetse ga kgotse le wa emetse gore re o ka se makale go bona diragala ge dilo di diragala o ka se makale o tla ba le ready for tsona ebile o tla ba tseba gore na mathata wa solva jwang goba ebile o tlo kgona go leka gore wa prevent a ska tlhaga because wena o ready for ona. Okay, video ke ntho ke tlo bolelang ka ena ke uploadile already go batho ba ile re ba nsupporta go channel ya Koko Makgabo spiritual channel already gona so ye ke rile ke le direle yona gape le lena ba bang ba ile le rata go ka Sotho ka mokgwa le ke itlhatlholetše ka gona. Okay, ge go ka kgonagala ge modimo le badimo ba ratile ke tlo le direla video ya mohuto moso beke nngwe le nngwe ra bolela ka di-prediction gore beke go tlo tlhaga eng beke e tlang go tlo tlhaga eng jwalo le jwalo. So ntho ke dira mo ke a general reading gore gore ga se ntho la gore reading ke ya batho ba star sign sa Pisces ke ya batho ba folong under star sign sa Aquarius Cancer jwalo le jwalo ye is just a general reading gore motho mongwe le mongwe a ka e lebelela video yeke ene ya ba gore dilo tše ke tlo go di bolela di ka snape ka mokana tsona di ka se lebane le wena tše dingwe di ka lebana le wena tše dingwe di ka se kgotšelo di lebane le motho o mongwe ka nako tše dingwe ebile wa kgotšela gore a gona letse ebile e lebaneng le wena ka nako tše dingwe go ena le matlhatso wa kgotša moka tsona di lebane le wena mara ke tlo le botša fela gore ge e le gore o theeletša video ye wa kgotša letse e sa bolele le wena o seke wa e gapeletša gore e bolele le wena and ka re ga video ye ga ke tlo lefa di-advice go tshwana ka motlhe ke dira ka di-horoscope ke dira di-monthly horoscope mo go Koko Makgabo spiritual channel e leng ka se kgone go dira di-horoscope ka mokana ga tšone ka mo channel tše pedi ka moka unless nka kgotšela ke kry-a support e ntšhi go tšwa ka mo channeleng ye rena mo go yone ya semoya ke mo e leng gore ge ngwaga o ntši ya ke tla thoma go dira le di-monthly horoscope. Okay, sa mathomo ke na le di-Five of Pentacles ke khati ba bitša ke the Five of Pentacles gore ke khati le e bolela ka mabapi le ditšhelete and then ka fetša gape ka ba le the Two of Swords ke khati ke the Two of Swords yona e bolela ka di-swords ka mehla di bolela ka dilo tša tshwana le ga motho a ena le batho ba ba rata dikgwebo kudu batho ba go rata go bereka batho ba go rata gore ba tliše dilo di diragala ka maphelo a bona batho ba artistic batho ba rata art batho ba o kgotšele gore ke batho ba le ka mehla ba rata go dira gore dilo di phethagale ke mohuta batho ba le ba o dira dilo di phethagale ba o dira dilo gore dilo di phethagale e se mohuta batho ba ile gore ba ema ba emela gore ba lebelela batho bangwe ba dira dilo goba ba kgotša ba lebelela ebile ba makala rona o diragala eng so tse di bolela ka batho ba ile gore ba ema ka maoto ba bereka ba šoma ge motho a ena le mathata a tseba gore e re ke dule fase ke bone gore na mathata nka solva jwang a se tlabege ge mathata a etla ke na le khate ngweši ba re ke the Knight of Staves Staves e bolela ka mešomo ntho ngwe le ngwe e bolelang ka mešomo e bolela ka success go tšwela pele goba go tliša dilo tše di botse ka ra bophelo ba gago go tliša tšhelete ka ra bophelo ba gago jwalo le jwalo ke the Staves. Okay, ge ke tsamaya le tšona ke nyaka go kwa weekly prediction ya rena gore dilo di tlo sepela ka sebopego mang beke ya di-10 from di-10 to di-16 tša January 2022. Ge ke lebeletše o tlo ba le mathata a la go kgotšele gore o ba le di-negative thoughts kore motho ga ena negative thoughts o kgotšele gore motho la o ba le kore go dirala leo ka boka ra phelo mo e leng gore wena o ba le mokgola wa o se ke tshepe goba go swantse o dire dilo o ba le
le ntho ke biletseng ka nna ka video ya last la gore o kgotse santse o dire dilo then mara o kgotse go ena lentšu le ba reng ke mara le tswelela gantši le gantši ke nyaka go reka dilo ke rekiše mara ga ba ka se di reke ke bothata bone bowe kore go ra gore beke ntho ngwe le ngwe o e dirang mara yeo e santse e tloge gobane o tshwanetse o dire dilo mara o iba le go doubta mara yeo e bontšha gore wena wa doubta o iba le go doubta wena ka bose wena o manifesta o dira gore go be kore wena ka bose wena o bitša di-negative energies gore di tle ka ra bophelo ba gago o bitša pate gore di tle ka ra bophelo ba gago ka gore wena ga o believe wena o na le di-negative thoughts kore already wena kore ntho o e dirang ga o tshepe gore ntho e tla diragala as long as o santse re dire selo wa kgotsa o ba le go se tshepe o tsebe gore dilo tsene tšewe o di dirago ka mokana ga tsona di ka se tle di le gabotse di ka se o tlišetše dilo tše di botse di tlo o tlišetša letšo le gore wena ga o di nyake di tla o tlišetša madimabe ka re ga bophelo so ya ba ntho la gore go tloga le kgone go dira dilo o seke wa ba le di-negative thoughts o seka ba le megopolo ele ya gore mara ge di ka se go ka se phethagale mara go ka se be soke nto we a e tloge o dira selo ke potse gore ke o dira selo se ene se ya go phethagala okay ke rata go botsa gape gore bekeng ye ke go bona o ena le kore le tšhogo mabapi le ditšhelete ye nka e tlhatsela ka gore ke January dikolo di a bulwa already setse re nagana ka di-school fees dibuka di a nyakega di-uniform di a nyakega ba bangwe ga rena tšhelete re gotse ke gale re gotse ka December re šomišitše ditšhelete re reketse bana se le se di-cricket diaparo dijo jwale le jwalo re be re dira tše ka moka gobane re be re lebetse gore it's January yetla mara molaetša ko o kry-a mo ke bare o seke wa tšhoga ka re dilo ka moka di tlo sepela gabotse ba re o seke wa tšhaba go ya go batho ba bangwe wa kgopela thušo go motho o tsebang gore o wa ka nthuša o leke go kgopela thušo o tla e hwetša thušo o se ka re o na le mathata wa bona o ka re o tee batho ba bangwe ga bana taba le wena tšwela ka ntle kgopela thušo o tla e khumana ga e le gore ga o šome ene o rata go thoma business kgwebo ye itseng tseba gore beke ga se beke e botse ya go thoma business ga se beke e botse lo tša go di ka sepela ga botse mara molaetša o tšwa go nna ga ke o fa maele ke ntho la gore o seke wa give upa kgathe ga ba botša dilo di ka sepela ga botse ba no botša gore beke ga se beke e botse ya go starta business ga ba re o se ka give upa nka go botša gore o tlo lebelela rona ke business ya mohuta mang go kgwetse le gore a se ntho e leng gore e a jewa e ka tla ya bola because e se rekiwe then o ka e thoma go e reka gane jalo wa tseba gore awa ke gona ke e thoma business ge nako e ntše eya batho ba tla e tseba batho ba tla botsana ka kgwebo yaka gomme batho ba tla nsupporta kgwebo yaka e tla šoma gabotse mara go kgwetse le gore maybe ke dilo tše o nyaka go di rekiša ke dilo tše le gore di amana le dijo then dilo di ka sepela gabotse bekeke okay beke ge ke lebeletše go boima go wena go dira di-decisions go boima ga o ka kgwetšele gore o ka rega mathata o tlo kgwetša o sa tsebona o direng ba re ko go botse gore o theeletše pelo ya gago rena pelo ya gago e go botša eng ke ka mokgwa le gore badimo ba rena le modimo ba bolela le rena ka gona inner voice intuition instinct ke ka mokgwa ba bolelang le wena ka gona theeletša voice nyana yeo e tšwang mo pelong ke yona e tla go fa maele ya go botša gore o direng o seke wa dira eng o itshepe ka gore e ka setule e go latlheditše ene o seke wa re go dira di-decisions wa kgwetša wena o dira di-decisions kore o tšea di-decision tše e leng gore wena o lebeletše go kgatlhiša batho ba bangwe o dira dilo because o nyaka gore batho ba bangwe ba go rate ga o dire dilo because o direla wena o tse gore ke mistake o mogolo owe ene ba re ko go botse gore o tlogele o pretenda as if a gona mathata ka ra bophelo ba gago mathata a gona gore gore nako ya fitlha gore o tlo nne fase o lebelele mathata ao ka matlhong gore o kgone go a fediša mathata a tloge ka ra bophelo ba gago nto e go imela mo magetleng e tloge ka ra bophelo ba gago
gobane le yona ge ntse go imela tšatši ka tšatši e dira gore le go robala botse sekgotša o sa robala ga botse ya affecta le mmele mosegare wa kgotsa le one mosegare o tlhwa o lapile o tlhwa o thenegile and e go tlišetša malwetši ebile e go tlišetša madimabe. And-e ko lebelela beke ke bona o le motho e leng gore dilo tse o di dirago wa di rata o na le kgatlhego e ntšhi ka dilo tse o di ratago kudu ba e le gore ba rata go thoma di-business goba mohlomongwe ba se ba nna le tsona di-businessnyana tse dinnyane kgwebo potlana kore wa e rata ntho o e dirang goba wa e rata ntho o nyakang go e dira wa kwa ka pelo le moya gore o rata go bona o e dira ntho and o rata go bona e tswela pele ke gabotse mowe ke a go thabela and ebile o na le tshepo ya gore dilo tša di tla sepela gabotse ke a ithabela neo go tlo ba dilo tše le gore di sa tlo nyaka gore o di fe attention o di fa attention o fetse ka tsona ka pilanyana ntho e le gore e ka nyaka gore o di saete ka sepitinyana le yona o tlo itlhokomela o se ka lebala ba rile o theeletše pelo ya gago gorena e go botšaeng instinct intuition ke no re pelo ka gore intuition e mo pelong e mo at the heart chakra ke mo intuition e leng gona ke ka mokgwa badimo kudu ba metsi ba bolelang le wena ka gona badimo ba mandao ntho e ba e bolelang ke gore beke wena o tla ba o le focused kore o lebeletše dilo tše o nyakang go di phetha and ebile ga o disturbe ke selo ke ntho ngwe botse ke e ratang ka wena ge re tla go tša marato ke bona dilo tša marato di sepela gabotse wena le motho le ratanang dilo tšana di sepela gabotse le a bontšhana gore la ratana ebile le a hlomphana ebile le dikgagano ga di gona ke tšona tše ke di tshwerego beke gomme a re kopanang gape beke tlang e ka ba ka sontaga goba ka mantaga ge ke paletše ko uploada video ka sontaga ke tlo e uploada ka mantaga gore kgone kwa rena beke tlang gona di tlo sepela jwang ge e le gore dilo tše ke di boletše moki di sepedišana le wena di bolela ka wena ke a go lakaletša matlhatse le matlhogono dilo tša go di sepela gabotse ge e le gore dilo tše ke di bolelang mo ga di sepedišane le wena o seke wa tshwenyega tša gago di tla beke tlang ge e le gore half ya dilo tše ke di boletšeng tše dingwe tša tsona di sepedišana le wena tše dingwe tša tsona ga di bolele ka wena ke kgopela gore tšeo di bolelang ka wena o di fe attention o phethe ka mokgwa o swantše o phethage ka gona ke a le leboga ebile ke le lakaletša matlhatse le matlhogonolo thobela